parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnot Sau Prapra Sansau, Lane Prapra Lainyo Arnyo Sawar Driunyau. Uba George Bileng do umriu MLA Barim Jong Umroy Constituency Hariboy District. Hadin gajing simrai jong rengkat kinoi lambat kinong kersan, ban ikon yak election MDC na Umroy. Mentaka sengiu lawan pendap ya ke jingtep kerteng dan ni ke file nomination ha DC office nongpo ha ke bal senran lang yu da ki bahya ngasem ki nong yelam ki nong kersan bat kum juru UMDC barim uba albinus lengdo lembat kiwe hap ajing keren ulong ba ke jingdon kam jong ke constituency ha ki babun kiliang bat ke jing angnut jong ban sekri ye ki pai ba kala penlong biang yu ban mi biang sajisin syakman ban panjing kersian nagi pajba aku umroy constituency kenang ba un yolat ban trei kumunong mikmat pajba kani ke constituency bat kum juru ka jing angnut jung ban tei pen bahaya ke district council ha ki anjing da bat ki an gi ban thau thamai ban pen bahaya ke imlang salang jong ka jai penriu secara election umroy constituency de ba MDC tabung tapsnem ini wan dak taraji angnut sekri ki pajba Tiba-tiba umroy konsulsi lah itu mainan hati Islam Yolanda pemilihan jungki buat entah sisi wan ketong ambisi untuk biasa sisi ini tepat kita elak dengan bagan nikmat dan konsulsi secara konsul. Iji anu kibabun menteri nam tangkap konsulsi lejong iji kibabun lagumno hakabede PKI kanun kibalong nadu kepo belaseng dan konsul tentang reading license, labor license. Bila ibu kumno kita ya tuyuk kami ajang tentang BBD konstruksi lejong tentang BBD don di bubun ba di office rekam serta jam serta dia kepang berdiri pak yang sengkam kemudian konstruksi lejong ini kelas tak bahaya di konstruksi dan konstruksi tak boleh dari tiba kendo melong kami boleh dijuni kepang hambai konstruksi kebangi lagi bakal tak ya bubun ba kilungi ngosen berasa antek nak tentang beliau tang sinong demi ru kalau sisa ke bae nak bermanfaat sepak kali hajar kali kira ni ipak du bahapo kerja benda bijumi kidon ki sinong kita ki basim ki jing klik na ka bentar jong ki kon ki ki bami yang bisa ajong ki sinong ha ka ba sinong ka sim ki klik na ka bentar ban ai sinong demi na jong ki kon ki hajar kidon kam menyatai bahabre juga kerja benda bijumi ru kidon ki kenhon ki noksen charge nong ki balala ban ai tak ka bentar ki kon ki hajar ki sinong Idon pada hari riboy ke juni ke bangi sepak ni ke baik pun buat beliau tak sinong dunia jingduk ke bah adon ke buat te habide pada bat kenika idon jong lagi anj bersama ke bumi mentah tanpa je berkela je mereka council beladap umur bentuk mereka miki idon kamu ni perkat maki an nasional benda saya sebun tagi an mereka mereka empat bolong hati buat beladap tikum kini kiki ni hab boleh perkat kewe gaji angnut ke junga kalong ba in bu no ikat school on ai jihikai na ka benta ki rong basnong na ka benta ki singlong kami na ka benta ki sing sama bakumno ginjer don benta sensar snong kamtam e ban pe ki dusto ban pe du bagi mang salang kalong ba im ha kata ka ko burong ba pisi don dai ba bu kini idong katukan ni ki mat bang habi pusan ban sedang gijinya tai don dan jiki balak ban ulong dan prejeki ke ban por ban ulong ndai soba kadang iyo ban mikmat satu council di ban sedang ni kini dia tai bagi yon ia met cumut kamu ki pai ba nang i pai ke basya siapa ada ji pai juna hi ngala thai ki seng ma kino gelam di ki kilo mat teng oh ada jingnya mer cumut tang ar layu kino gelam ha bukut jot seng jot ilmu ko pelaran ini balik siapa pai ba ba sipang da bumi sipang da butai ada jing kala jong kino gelam berkirai ki jumpi kalau tak ada so bagi komiti pandan solat ilut ni teh berapa ban hagisan sedang mengalalong ameli kowe mengalak
Yo hintai di pai ba belum. Ba pai ba kin celia ina, nya kin celia pai ba. Kita itu bakal satu tam nak kemudian juga hari ini aku tahu. Nak kita juga show penting, show apa kita galong. Ba habak di klik topik jom ni. Baru cerita tangan dengan parti kongres. Andre kebasul mau kata galong. Ba nilai tem. Iku form baru berpembiang hari ini kami parti parti. Aik baji yang tak pada la konsel berla peluno yang nak parti kongres. Wadi MLA juga mau konvensi. Lapana kongres komiti berong bagi seniwan. Betul ketika konvensi mau di marah dasarnya untuk mencerita ulah sania hawa sas maga. Andre jadi ngata pada yang bapak sas maga lapet ke komiti parti introduksi hotel. Kata menteri itu membentang parti kongres dengan sengru ba. Nanti thamhai na parti kongres. Hari gamti pada hak berdengkong gipai ga yang pilih kedua abad jablin nanti po molos nai. Nama kuat ong babelsen pela. Lada pi ong abad jablin. Lada ula panjele nak parti kongres kanjunut jasa bro bakti kong parti. Hedalar kata ngali kedua nyob je menstep. Hayeng abad jablin. Stendrei abad jablin wong pek chene medeng. Mamla be election. Lem dadon buat syas marngat. Kemudian kata pada wong la pimtre yang kena tiket. Dengan wat drum ni cewek, wong kapha kata medeng, wat doi kan. Jadi kata pada nomor baru menit mensong, udai perlu petrilang baru kata banga. Udai kumu besar betul apa sebang dari nomor kata kadawang itu hafal Islam. Baru saja berbiar miru berong bangang nilai election baik. Kadang yo tiket nak semio tiket. Kata kada gaya sur ba saya kira umman kapur kumperlok. Dah kata kapur ngafun kan. Ya baru menit mensong ong lada hisgo dan kam menilai election na parti Inggris lewan Cipomroy. Pulawan apa umroy nadin kita pada dalawan hang teng ngalaong ken pikroin emban cina parti kongres wong ngaladang ayo na parti kongres ni kam haplat ban yang awang nadin kata pada hujian khat babensen pelau dan sija coding o syai pilon wong don hang te wawan coding ngalun po apa po na paramenta nadin kata pada ngau hanong ni kenduk na madu kurtong ngalayo nadin kata pada wong itu po orkin ke pada saj hang tang lesiong andalai syong talakli babensen pelai baru milik unsong hai pilih kelas unsong hai pilih kulem cha baru milik unsong ngapoleh posanya demon ausen proposal pilih pada sabah dominik hati pada le school babensen pelar wong le jahat pada ha po senya demon ni ausen propondru dia kan habai ya baru milik unsong ngalala ban ong ngalala ban ya tere dengkat ban ayu kum gurtong kabaga parti keladu jingkermen dei kalau yo jingkermen pada kum non lek nanti dei ya uru kana pro ngadang ya lam ngang dan perkhatlem nam taju badam taju parti dei ka kebal jana din kata pada ngan ong epi haba laklus teh ya katarik ban apply tiket dei tadi kata pada gipli biang terpang na ba MDSM beri badon tepo omroy ukur traju ba jibilen dot tadi kata pada tahap po atayo undau larong apa proses liau tiket mau baladu manga tehalor kena kenuring menjual mentar gut ne ne bersah juga maka kumpunyi pada mentah ne hak si trik pada ubsal ong hak si pada tiket ulong madeng kumnong le hak ne por mar hil chebe la chadu nak parti kongres reyong le kumno syong hafi kan pinle kumno ngine perkhalang kan ha kami si pho je ha janmit juga si pho trik ngi syong meeting andai syong meeting ta bat ngidon tang kawai garai balong ba tanggo garai kalong ba nga kumpunyi ngong ba subham ni le rofi kum bersama nama kapur kaya kan dei bakapur election ru ngaso bakal dei pin maro arbu pra aji berkrek dei berkrek duk mentah ladang ele election mentah ubabe bajos kana bersaju ha klempet badang idon cikatong cikajing job memba ba bani i saji simpat ya ke polisi tam ju di babah tam di babah om padon ki MNA di bakham pelat ban ya une wa jot bilino wa lami khmat teng dasan sem ku memle Henry ngaso berong dikliat di hundiat mentah ne pakai pertekan tip kata kalong ba kam dei ba jot sebau head nak parti kongres ne ka kongres kala BIU nak parti de halor kenurim kan pro sepeno ngal sutku mentah wadi kurtong juga MDC juga hotir ngal ain dei tidak kloi ban be jadi ke epat ni selak minumlah bercong saang ta kat bangin im kat bak tangi kebiak ngong gilak bercong saang ta dekat ke bidang im te kidon la kedeng la kejong berkat si ingin lek si ingin rung bersi ingin mi jadi dan kadaung baru admut mentang idon hang ne bangin trai borba bangin hiru maka umroh konsensi kadang sani hangi admut
ipaiba nang susulong nomor balay. Baru argot ngalalong tang kumem nusi kisan teligis nem. Nakim kenrian na paiba. Kidon kami nga hayo har dia kendu. Kidon kami nga hayo mane dia kendu. Kidon kami nga hayo na berasong dia kendu bagum tater. Jadi ni kata kadau nasobot ong ba. Kanne kapor kadai. Nagam tajungi argut pangsi mo jin kli. Nagam tak umur kunci. Bangidon ko jin kli bakalaway. Ikut ngiti jung ajung pi indroy kin par bangidon berbor. Aku jin kli berkat pateng kapalaway kinyat becak mat becak perang. Pidan kam projector ban peni film ni pidan kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai